Ким эгер жүрөгү сыгылып, кыйналып, чарчап, алы кетип, ушинтип аткан болсо, жанагы видеонун астында дагы биз чыгарган окуянын астында да кыйналып атам, шалдырап атам деп атпайбы? Азыр ошолор көбүнчө көз тийгенден жана ятахаббату шайтану минал мас, жана жиндер зыян берип, кечке жаман ой келгенден болот. Азыр мен силерге айтамын, ошол окуяны окуп беремин, ошол катышып, оңуңуздар кадимкидей жеңилдеп каласыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فجر كل عقدة في هذا الجسد. اللهم فك كل عقدة في الرقبة والصدر والظهر والبطون. اللهم فك كل عقدة في الرأس وفي العقول والناصية. اللهم فك كل عقدة في الرأس وفي العقول والناصية. اللهم فك كل عقدة في الوجه والذراعين والعمود الفقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. بسم الله تحلل عقد الشياطين. بسم الله تحلل عقد الشياطين بين الأكتاف. بسم الله تحلل عقد عين والحسد. Шуну угуңуздар туугандар. Анан ким эмне болгонун комментарийге калтырсаңыздар дагы болот. Анан биз ошо кабардар кылып, кайсы дуаларды окуп чыгарып туруш керек экенин айтабыз дагы.